Hayırlı kış, hürmetli tamашaçılar, kadirli dostlar. Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые гости, дорогие друзья. Biz sizni O'zgarish yili Tatar jiri festivalida salamlaymiz. Bugünkü konsertini alıp baralar, Созвездие Yıldızlık Республика Festivali laureatı Marina Yaselskaya. Tatarstanning ham Rossiyaning xalq artisti. Tatarstan Respublikasining Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati Ravil Sharafiyev. O'zgarish yili bütün Tatar jırlarını birleştirir. Onların yıllar hem yirak aralar aşağı beylerişini ko'rsatir. O'zgarish yili festivali bizga Tatar jırlarının yangi yangırashini olib kelir. Bu festivalda benim için bir küp yanılık bulurga tiyiş. Yana tavuşlar da, dünya külem tanılgan orkestrinin tiri yangıraşı da, hem hatta zaman şaşılgan, yaratkan jırlar da. Benim için de bu festivalda yangiliklar bo'lar. Chunki bu festival ko'pgina tanilgan jırlarning zamancha mumkinliklarini ko'rsatir. Shunga ko'ra da biz Tatar jırlarini estrada ham, klassikaga, burungi ham zamanchaga bo'lmaymiz. Ayye, bugün bizde Tatar Jırı Festivali. Tatar jiri bayrami. Saf yıllar birleştirgen ilikkigi, hazırgi hem kileşek zamanlar. Ham tik tiri yangırash qina do'stlar. O'zgarish yili festivalin boshlaymiz. Ko'zlarimni to'dirib qarab qolib, sen yiroqdan o'tib ketganda, unutolmay, bag'rim unutolmay, ko'nglim tushmay, seni bu taniga unutolmay. Sizni yoqdan iskan jillar bilan kelar samon menga bir xabar, birga bo'lgan shohni minutlari nek sog'inar ekan bu qadar. Tong oldindan mungli qushlar sayray gul bog'chada, yashil terakda senda meni suygan jirim bo'lib saqlanirsin mangu yurakda. Senda menim suygan jirim bo'lib saqlanirsin mangu yurakda. Amira
Ahmet Yeşin başkarağında Rüstem Yakin muzikası Mustafa Nıgman sözlerine yazılgan Unuta Almayım jırı yankıradı. Raul abay, Ау. qarağız әлі мен başka programma aldım ahırı. Mında hazır tango bola dep yazılgan. Ana şakacaplanesin. Kompozitör Alexander Kulşerov hatta Tatar sambısını yazdı. Amına Tatar lambası əlige yok şekilli. Tango ул бит aşıklarının bütün dünyaga taralgan dertli biюі. Tatar tangoсы bulamını ул. Hazır iştirimiz. Birinci Tatar tangoсы 20-ci asırның ortasında ok barlıkka kile. Sara Sadıkova muzikası, Ahmet Yerikey sözleri. Kütüm seni. İlüse Hujini başkara. Sen koylarda yürüsün iken, altının güneş yüzülürken, kaytırsın dip benim ötüten, ben seni haman kütem kütem, kaytırsın dip benim ötüten, ben seni haman kütem kütem. Sonalar seni motor kuşlar, soğnalar seni yakın dostlar. Gün sayın saat sayın erken, ben seni haman soğnap kütem. Gün sayın saat sayın erken, ben seni haman soğnap kütem. Oy derken tezirek mina, senin başka yokturmuş mina. Kütürken koytam degen sözün, muzika tüsülüdüla mina. Kütürken koytam degen sözün, muzika tüsülüdüla Raul abay. Ey, Әмин үзіме шешек бүләк ütülerin şunday yaratan bite. hatın kız nişedesin. Әни үшінсің, Рауль абай, шешеклер турындағы татар жырларының көбісі шындай мұңсу. Yok, alar menimşe moksu tügül. Şunday matur hem мәгънәле. Умырзая жыры көбік мі? Ey umurza jırı kök. Birinci bulup karpuz arasından kalkıp çıkan çiçek turunda. Ul nefis, nişke. Ömrü kısa olsa da biz onu yaz hem ümit getirişi çiçek dip biliriz. Onun köyü de şunday matur. Anın sözlerin görünekli Tatar edibi Ahmet Feyzi yazgan. Ulanın icatının yüzük kaşı, onun songu yani akkış jırı. Татар халық жыры Умырзая. Ахмет Фәйзи сүзләре Язилә Мөхәммәтова башкара. Баянда Татарстанның ат казанган артисты Айдар Гайнуллин.
Рауль абый, Айт. әгәр җыр нинди дә булса шәһәр исемен йөртә икән, димәк, ул безгә шушы шәһәрдән килгән. Дөресме? Ансы мәҗбүри түгел. Ал бәлки шул шәһәргә барганда тугандыр да. Һәр хәлдә Ашхабад җырын Башкортстанда да, Ырымбур далаларында да, Урта Азия якларында да бик яхшы беләләр. Ягъни аны дуслар белән күңелле сәяхәткә барганда җырлап була. Нәкъ шулай, татар халык җыры Ашхабад. Раяз Фасихов башкара.
Her jırның üz tarixi, üz xarakteri bola. Kaybirawlari tiran hisler bilen ayrılıp tura. İzat etilüğüne köp yıllar uzuğa karamastan ol popülerliğin, halk mahabbetin yuğaltmay. Şuna göre biz jırlarını halk hatırı deyip ayta alabız. Шыннан да, хәзер яңгырayacak әйткән идең җыры да күп еллар элек иҗат ителгән. Әйе, аның сүзләрен безнең улуг шагыйребез үзенең doğrılıklı хатыны истәлегенә багышлап язган. Композитор Әнвәр Бакиров бик моңлы көй иҗат иткән. Ул хәзер яңаша, ләкин шул ук тирән хисләр белән башкарылыр. Әнвәр Бакиров музыкасы, Хәсән Туфан сүзләре. Әйткән идең. Айгөл Гардисламова башкара. Әйткән идең, әгәр сөйә калсам, миннән башка берәр бүтәнне сөй бары тик миннән яхшыракны сөймә, ләкин миннән түбәнне сөй бары тик миннән яхшыракны сөймә, ләкин миннән түбәнне юлыктым мин улуу бер чәчәккә, көтмәгәндә, уйламаганда, нәкъ синдәге, синең шикеллегә әйтерсең лә синең дәвамга. Нишләргә соң дигән сорау белән киләм синең рәсмең каршына. Үзең булсаң әгәр мондый уйлар килер идемени башыңа. Үзең булсаң әгәр мондый уйлар килер идемени Тапкыр һәм шаян татар халкының яраткан җыры берлегән. Хөрмәтле тамашачылар, каршыгызда Илгиз Шәйхразиев. Бакчаларда чәчәк атта, син утырткан бирелгән. Бакчаларда чәчәк
Kişe tünlep düşlerimde seni gördüm bir günem. Min talıymış esin canım güye kara bürülgen, bürülgenim, bürülgen. Sen biteminim bir günden, bürülgenim, bürülgen. Sen bitminim bir günden. Bürülgende gözlerini bek sağandım bir günden. Süyen diyen sözlerini kabarlayım min şer bilen. Bürülgen, hey bürülgen. Bürülgenim, bürülgen. Sen biteminim bir günden. Bürülgen, bürülgen. Sen bitminim bir günden. Jey күптән түгел генә үтте. Ә мин инде яңадан җылылыкны һәм кояшны сагынам. Бүгінгі заманда сен құяш янына өзің бара аласың. Тілесең қоя Түркияге, Ғарап әмірліктеріне, Хиндистанға, Тайландқа. Біз генә ул элек менә құяшны күтіп ала торган идек. Шуңа күрә татар жырларында, әкиятләрендә құяш образы еш очрый. Татар шагыйрьләре дә кояш турында бик күп язалар бит. Әйе, композиторлар да шундый матур құяшлы музыка иҗат итәләр. Хәзер сез күренекле композиторыбыз Алмаз Мунасыйпов иҗат иткән җырны ишетерсез. Роберт Әхмәтҗанов сүзләре «Кояшларың белән килсин миңа». Каршыгызда Зәринә Хәсәншина. Kıyaşların белән килсине миңа, килсине миңа. Син бит минем ике канатым. Әллә син булганга бу дөньяның, бу тормышны эзләп яраттым. Әллә син булганга бу дөньяны
Безнең программада халык җырлары бик күп яңгырый. Ә менә дуслар кичәсендә күңелле компания белән җыелганда нинди халык җырын башкарып булыр иде? Әйдә, хәзер үк җырлыйбыз. Бездә шундый бик матур, бик әйбәт җыр бар. Картуф. Максут Юлдашев башкара. Aqsus sarılar xəbər birə sudağı qındızlarga Sudağı qındızlarga Min sağınsam ayğa qarim seni qara yıldızlarga Min sağınsam ayğa qarim seni qara yıldızlarga Ballarım acıyıb aldım qar orman milövşəsi Şejiren kaşkağa Şejiren kaşkağa Bir sağınsam şığıp varım Sayri tırganı kışlarına Bir sağınsam şığıp varım Sayri tırganı kışlarına Far urmanıga kırgen şokta Karadım mini koyarım Bu səhnədə bik күп opera ariləri яңгырады. Һәм барлык татар operalarda башкарылды. Алтын чәч, Җәлил, Түләк һәм Суслу. Бу операларның барысында кадерле дуслар Нәҗип Җиһанов язган. Әйе, Җиһановның operalары бу сәхнәдә һаман яңгырап тора. Менә җыр романслары сирәгрәк. Хәзер безнең программабызда нәкъ менә Нәҗип Җиһанов иҗат иткән музыка оркестр башкаруында яңгыраячак. Әйе, бик матур яңгырар. Монда бит иң мөһиме әйбәт музыка. Нашар музыканы бернинди оркестрда коткара алмый. Ә шигырьләре дә аның Равил абый нинди матур, яз сулышлары сизелеп тора. Сиреннәр, хуш исләр тарата. Нәҗип Җиһанов музыкасы, Әхмәт Геркәй сүзләре. Зәринә Вилданова башкара. Şotlanamay, sirender
Резиде Хиярова музыкасы, Ренат Харис сүзләре. Зәңгәр томан. Илнар Миранов башкара. Күзләремдә минем нурлар кимим сыман нурсыз кала кебек җырларымда сүзләр әй сөеклем синең хисең минем өчен әле һаман зәңгәр томан синең хисең зәңгәр томан Tizrek uzgər Ayaz gün bul tizrek Yaktırıp gitsin yüreğimden Şandalara Yoka çıksın burşulara Yoka çıksın burşulara Qaytsın nurlar tezrek Senin üçün yaşayım Bari senin üçün Suygan yarım Suygan yarım İrgem minem yaratkanım Senin hüsen Ele kaman Біздің фестивальда көп яш артистлар қатнаша. Менің аларға айтасым келі. Өз бақытыңызға шанырға керек. Рахмет, Рауил абай. Мен ышанам. Біз ышанабыз. Барысы да яхшы булачак. Рөстәм Яхин музыкасы Ләбиб Айтуганов сүзләре. Ышанам. Айгүл Гардисламова һәм Артур Исламов башкаралар.
sır aramaz Urman dağlar ayırar Di көңілге yakınsın Yakın yanımdağına Uçraşırmız ışanam Lakin koyşan bilgesiz Nige bulsu gügelge Yaşayan gönülsüz Kim oylagan ayrılgan Yolkun kabınır diye Yaman sular bugüne Üzülüp sağınır diye Uçraşırmız ışanam Bugün bir yakın kebek Anlatılan yakında Seni küte bir yere Seni güder Seni güder Dostlar, білесізме, мен бүгін ерте біләннен үк аяқ үстінде. Әне үшіндір бір нәрсеге де жетішіп болмай. Утыр әлі яннарыма. Популяр жырдағы кебек. Рауль абай, сіз білесіз бейт. Мен бірді ішсіз отырға яратмайм. Эшсіз утырға кирәкмей, жыр бит ул турда түгел. Менә без тормышта гел ашыгабыз, кабаланабыз, әллә инде проблемалар килеп чыга. Ләкин тормышта куанычлар да булырга тиеш. Анысы дөрес. Мәсәлән, шопинг, яңа киемнәр. Әйе, эшпичмак, торт белән чәй ичүдә куаныч. Аннары театрга барырга була, яраткан җырны тыңларга. Килешәм. Хәзер яраткан җырларыбызның берсе яңгырар. Ифрат Хисамов музыкасы, Шәүкәт Галиев сүзләре. Утыр әле яннарыма. Румия Ниязова җырлый. Anladım meşakkatlerini Anlat indi birazga Sıypap şeşlerimde Bir irkele bir nasıl Uter elle Yan
Равил абай, білесізме, менімше, опера сәхнәсендә татар җырлары ничектер бүтәнчә яңгырай. Миңа калса, безнең борынгы озын көйләр опера арияләреннән бер дә калышмый. Ни өчен сез шулай уйлыйсыз? Озын көйләр борынгыдан килә торган матур җырлау традицияләре. Алар һәр вакыт импровизация белән башкарыла. Аларның нәфис, нәзакәтле бурмалары энҗе мәрҗән кебек кинең яңгырашын бизи. Димәк, озын көй бер кашанда бер төрле яңгырамый дигән сүз дөрес. Әйе, бу аның төп сыйфаты. Чыннан да, дөрестән дә, дуслар, бу борынгы гадәт кыйммәтле таш кебек матур һәм тотрыклы. Шундый матур җырларның берсе Гөлҗамал. Алинә Шәрифҗанова башкара.
Үзгәреш җиле фестивале безгә татар классик җырларын яңгырашта тәкъдим итә. Җырларның тылсымы шунда, алар бүген дә безне гүзәл зат белән очрашу мөмкинлеге булуына ышандыралар. Җәүдәт Фәйзи музыкасы, Хади Такташ сүзләре. Урман кызы. Артур Исламов җырлый. Нигә Синең шаян күзләр Күзләремә Нигә синең шаян күзләр Күзләремә болай багалар Нигә синең шаян күзләр Күзләремә болай багалар Нинди көчләр сөйлә, нинди көчләр Керфек очларыңнан тамалар Нинди көчләр сөйлә, нинди көчләр Керфек очларыңнан тамалар Кайчак күзләреңнән нурлар алып, биеклеккә таба ашам мин. Кайчак күзләреңнән көчләр алып, биеклеккә таба ашам мин. Кайчакта башым түбән иям, Минем синнән качам мин Кем син белмим, синең шаян күзләр Күзләремә болай багалар Кем син белмим, синең шаян күзләр Күзләремә болай багалар Нинди көчләр сөйлә, яппагым Керфек очларыңнан тамалар Нинди көчләр сөйлә, нинди көчләр Керфек очларыңнан Мен 1948 елда Тажир İzzet пьесасы буенча куелган Шын мәхәббәт спектаклендә беренче тапкыр гадәти булмаган көй башкарыла. Аның авторы безнең яраткан һәм кабатланмас композиторыбыз Салих Сайдашев
үзенең яңа көйі белән шаккаттыра. Ул Албан колоритына таянып иҗат ителгән Әдрән диңгез җыры була. Вадим Эйлин Крик башкара.
Bizning barımızın da tuğan avlı, tuğan şehri var. Qaydagına bulsak da yaşasak da tuğan jirimiz bizning ömür boyu ko'nglimizda bo'la. Dağ başına salıngandır bizning avul. Bir şişme var, yakın bizning avulga avul. Avlыбызның yemin, suvi temin bilem. Şuңар күрәсием, canım, tenim bilen. Sen To'qay şiirlerin bilesin. Bilem de, yaratam da Ravil abla. Aferin. Avlыбыз турында күп кенә җырлар да иҗат ителгән бит. Алар арасында халыкныкы да, композиторлар иҗат иткәннәре дә бик күп. Hoş avulum. Salih Seydaşov müzikisi, Habibullah Fethullin sözleri. Мақсут Юлдашев башкара. Tuğan jirem suygan oğlum Bigirek yakın kөгілге Qoy illerde yaşasam da Unutalmam ömürge Kuş avlım sağ bol Selamın erkün Tağ jilleri İskender Min jırlarman seni sağınıp Üzülüp iske düşkende Matur bula, yemli bula, yaz günlerin jeylerin. İsen bulasam bir qaytırmın, yazlar bulup eğlenip. Kuş avlım sağ bol, selamın erkün Tağ jilleri İskender Min jırlarman seni sağınıp Üzülüp iske düşkende
Дуслар, әгәр без татар халык җырларының популярлык рейтингын төзесәк, минемчә Ой былбылым җыры һичшиксез лидерлар арасында булыр иде. Бик мөмкин. Бу җырның популярлыгына инде 100 елдан артык. Бу җыр хәтта татарның башка җырын, телен белмәгән кешеләргә дә яхшы таныш. Бәлки Рәүл абый моңа аның матурлыгы сәбәптер. Беренчедән ул бик тиз истә кала, икенчедән ул төрле халыкларның көйләрен берләштерә сыман. Анда туган илне сагыну хисләре аеруча нык сизелә. Татар халык җыры Ой былбылым. Әлфия Нигъмәтуллина башкара.
Равил абый, әйтегез әле миңа, элегрәк татарларда дискотекалар бар идеме? Кайчан ул элегрәк? Казан ханлыгындамы, Идел Булгарстанындамы? Сез һаман шаярат. Нише? Элегрәк ул грув-бокслар, диджей станцияләре, микшерлар булмаган чаклар. Соң бездә әллә кайчаннан бирле менә дигән диджей станциясе бар. Ул гармон. Гармон булганда җыр да була, биюләр дә ул вакытта моңзарга урын калмый. Ана, күрдеңме? Тамашачылар да килешәләр безнең белән. Димәк, җомга җыры белән дә күңелне ачып буламы? Җомга беләнме? Хей, аның белән бер нинди диджейсез гармон белән генә дә моңзарны җилгә ашырга мөмкин була. Кәеф булмаса күңел күтәрелә. Татар халык җыры җомга. Башкара Лилияна Газизова, баянда Айнар Гайнуллин. Açmış olsun mekipteğinde güllerin. Sandık açmış olsun mekipteğinde güllerin. Senin yoluna barıp kayda her gününe güngillerin. Senin yoluna barıp kayda her gününe güngillerin. Ekren isken şilisili gide o gideli kamaşların. Ekren isken şilisili gide o gideli kamaşların. Kim ayrılmış şular belmi ayrılı sağışların. Kim ayrılmış şular belmi ayrılı sağışların. O gidiler dolgunlana dolgunlana kımlana. O gidiler dolgunlana dolgunlana kımlana. Basıp sayrat alasınsa sandık açta mınglana. Basıp sayrat alasınsa
Галия Бану, Зилайлук, Мәдинәкәй, Хафиза Әмиркәм, Зилайха. Ох, Рауил абай, кемнәрне искә төшерәсез, Син инде Рауил абысы картайгач, яшь чагында йөргән кызлар искә төшерә дип уйлый торгансыңлар, әмма юк, мин хатын кызлар исемен йөрткән җырларны гына барлыйм. Шулай. Син Райхан җырын беләсеңме? Беләм. Бик борынгы җыр. Юк, бик үк түгел. Татар халык җыры Райхан Айдар Сөлейманов башкара. Akla sitsa gülmeginin yapaların kim uygan Rayhan ismen gömler kuygan Sine uylap göm duygan Akla sitsa gülmeginin Baba almadım işlerin Ömrüm boylarına Rayhan ondalmasam nişlerdir Aklı size gülmegenin Şilegen erkeğiden Aklı size gülmegenin Şilegen Rayhan ismen gömler kuygan Sine uylap kim duygan Рауил абай, Ая, сез Казакстандагы А-студия популяр группасының Дим дигән татар халык җырын башкаруын ишеткәнегез бармы? син элек Алматы, аннан Алматы студия, хәзер инде А-студия исемен йөрткән төркем турында әйтәсеңме? Моны мин дә белми идем, сез каян белдегез? Интернет. Син беләсеңме? Казакстанның беренче гимнын кем иҗат иткән? Татар композиторы Латиф Хамиди. Шулай ук интернет. Юк, монысы тарих. Казакстанда татар җырын беләләр икән, анысы хәзерге көн. Менә тарих белән хәзерге көн гел бергә булыр. Дөрестән дә кешеләр дә, төрле халыклар да, дуслар да, якыннар да гел бергә булырга тиеш. Яшьләр әйтмешли, бергә чакта күңеллерәк. Мин дә алар белән килешәм. Татар халык җыры Дим. Гөлназ Солтанова башкара.
Күптән түгел генә миңа 20-нче гасыр башында ясаган фотографияләрне карарга туры килде. Ул замандагы хатын кызларның модасы миңа шундый шады, шундый матур, үзенчәлекле, бигрәк тә Равил абый, ул замандагы кигән хатын кызларның баш киемнәре искиткеч маны. Син калфак турында әйтәсең бугай. Чыннан да алар бик нәфис, купшылганнар. Ләкин мода бит үзеннән үзе генә юкка чыкмаган. Безнең мөһим горыф гадәтләребез революция вакытында төшеп калган. Тик алар хәзер кире кайталарла. Югалтканын кайту һәр вакытта да куандыра. Без барыбер сагынып, газиз горыф гадәтләребезгә кайтабыз. Ак калфак, татар халык җыры, Марсель Вагизов башкара. Çakrım jirden kildik biz O kalfakның tabılgan şağı O kalfakның tabılgan şağı Tuğanlarının sağınıgan şağı
Гали Ильясов музыкасы, Разил Валеев сүзләре. Иң якты йолдыз. Илнар Ялалов башкара. Син еракта, әллә кайда, биектә идең. Арабызга болыт керде, йолдызым минем. Йолдыз төсле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең. Күктә йолдыз атылганда, ничек түзәрмен? Йолдыз төсле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең. Күктә йолдыз атылганда, ничек түзәрмен? Кулларымны күккә сузган җир улы иде. Син мәңге минем янга төш алмам дидең. Йолдыз төсле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең. Күктә йолдыз атылганда, ничек түзәрмен? Күзін қыса күпме йолдыз, мин һаман ялгыз. Миңа карап яна күктә иң якты йолдыз. Йолдыз төсле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең. Күктә йолдыз атылганда, ничек түзәрмен? Йолдыз төсле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең. Күктә йолдыз атылганда, ничек түзәрмен? Марс Макаров музыкасы, Альберт Абдуллин сүзләре. Мәк чәчәге. Каршыгызда Эльвина. Мәк чәчәге, өздем ялгыш кына. Şupulene belal butadım. Mekşeşege belmi kileşege. Uz kullarım belal utadım. Mekşeşege belmi kileşege. Şəşəgi üzdüm yolğuş qına. Göz yaşları töktün sin şuna. Şəşəklərə
şaşağı üstüm yolğuş kına şingen şaşak yaşarmaz inde vakat öder göz yaşıdaki ben belki gafur edersin beni vakat öder göz yaşıdaki ben belki gafur edersin beni Hazır yangırayacak jırını da halknıkı deyip aytıp bulur idi. Lakin anı Tatar sanatı klasikları icat etken Zahid Habibulli muzikası, Naqi Sembet sözleri, Burmalı Su, İldiz Şeyhraziyev başkara, rap okuşu Cafar Gertemik'ten. Ay bırmalılar Bırmalı su boyları Bırmalı su boylarında Üsken zifa boyları Yeah, yeah, ho! Ho! Ay bırmalı su boyları Bırmalı su boylarında Üsken zifa boyları Alma durma gül bulayım yollarında İrmen degen ir yegitnin gül şiğmez kullarında Al gülde tan gül Siz kadirli yaş kızlar Siz ongan siz şiver İlk bugünde yıldızlar Dan bizden kızlar Bizga gül sevik yollarına İşleri yandıra aralardan bizden il Jırlarında ay kalamazsın şay kalamazsın Gittirgen suları kız Kaysa yıldızlar astında Yürügen yolları kız Alma durma gül bulayım yollarında İrmen degen ir yegitnin gül şiğmez kullarında Al gülde tan gül Siz kadirli yaş kızlar Siz ongan siz şiver İlk bugünde yıldızlar Dan bizden kızlar Bizga gül sevik yollarına İşleri yandıra aralardan bizden il Jırlarında Yoğa kının jile bizge Olap keldi hisler Yoğa tuğan hisler Күңеліме ләйркен Әлі қасына ләйінді бір көші баласымай Күрші қызын Бұрыныңны қытып
Saklay başlasa jılan urlar. Demek vakit ciddi. Onu tışkan şıgar ide yatkan yakın dostlarını. Üç bölmenin 12 pışmağı da tuydurdu. Bütün şehir uramları birilerge batıp. Dizence şek otur. Dizen uklaratır tiki bidreşeşli şerem olay. Kara malay alay bulay oklarının bir sığlekmezsin. Günler bir gregisi. İşit bulur tözüp. Asim bit bir özün. Hemin de bir özüm. Berip şığa bit hazır hislerim toşkını. Bir gün gel bulsa da koşurmak yaşını. Ay bir malı la bir malı su boyları bir malı su boylarında üsken zipa boyları alma durma gül bulayım yıllarında irmen digen ir yigitning gülşinmez kullarında ol gıda tongu siz kadirli yaş kızlar siz uğan siz şiver ilk günde yıldızlar lan bizden kızlar biz kahır sivik yollarına işleri yanda aralarına bizden il jırlarında bir mal su boyları Kara malay alay bulay oklarının bir sığlekmezsin. bir mal su boyları Ede dağı birini. ay bir mal la bir mal su boyları Ülküz. bir mal su Salih Saydaşov zamanında halk yaratkan jırlar başta drama tiyatrlı spektaklinde jırlangan. Ravil abi, min tiyatrlarını bek yaratam. Men senden de artıqırak yaratam. Yaratmasam 55 yıl şunda yatırayım beni. Ay, rahmat. Bizden Şirat'tағы jırыбыз İngilік İldar Yüzеев əsəri boyunca qoyulған spektaklda jırlangan. Mesut İmaşov muzikası, Eldar Yüzeyev sözleri. Başqara Yuliya Garifullina. Qır qozları ortından. Kırı kozları ardından büyüklüke tordular hıyalıma gider idim kırı kozları ardından hıyalıma gider idim hıyalıma gider idim kırı kozları ardından Kırı kozları ardından gider idim tordanam üz üzümüne beylegen ben hıyalım kanıdan
Дуслар, біздің Татарстанымызда бірсіннен бірсі ғажайып матур урыннар бар. Тілейсің екен рәсім ясайсың, тілейсің екен жыр язасың. Әлік заманда біздің Татарстанға бір француз келіп шыққан имеш. Бұл бара йөри тұрғаш бір бәләкәй генә елға янында келіп шыға. Матур бұлыннар шақ қатып қарап тұра да шарман деп қышқырып жібәрә. Шуннан соңында біздің татарлар іштеп қаламына енді нәрсе екенін аңламай, бұл елғаға да, шушияққа да сарман деп исем бұқшалар. Дұрыс па екен шо? Қазір білербіз Рауль абай. Дұрыстыр, мен ойлап шығарған әйбір. Hürmetli tamaşaçılar, Tatar халық жыры Сарман Раяз Фасихов башқара. Sandıqaşlar qunab qayda sayırı Sarman buylarında direkte şul Sarman buylarında direkte Sima bulgan yaşlık mehabetin Uğrulup şeşek ata yürekten Sima bulgan yaşlık mehabetin Uğrulup şeşek ata yürekten Hey! Sarmanın bu yıllarında yürgen şakta Tınlarsın maşırlar jırlasam şul Tınlarsın maşırlar jırlasam Küzlerini tutrup qararsın mı Zöngür toğdan yağlı bulgasam Hey deli kozan benim bilen birgelim Hey! Haydi jırlar kız benim bile. Sarman bey. Haydi kız tamam bir tapkın. Don't worry. Be happy. Hey! Sarmanın bu yıllarında yeşil ağlar Beşenler gider bir zaman şu Beşenler gider bir zaman Birge yaşavları Ay küngelli emme ayrılıklar bir kıyamet Birge yaşavları Ay küngelli emme
İyi mukaddes mınlı sazım, oynadın sen nik bir gaz. Raul abay, ne için bu koygılı şiirini eski aldınız? Mine Tukay'ın bik tanılgan şiiri iske kilip düştü. Onda saz degen milli oyun kralının şiiri obrazı verilgen. Eye, bilem. Deftilev degen legendar halık. Ay yok, bizim programmaga ikinci halık jara kirtilgen. Ul da sazının şiiri obrazı bilen. Naki isembet sözlerine. Sin sazыңны oynadın. Kamil Haybulin başkara. Mavi bay nurlarında sen sazınla oynadın. Nideklar şimdi bakırım olmadır yaş kollarım. Raul abay, Au, sizge bir kıska gına tabışmakını aytayım hele. iyi kıska bulsun lakin. Bir kıska. Көңілсізге юаныш, көңілліге қуаныш. Bilen bitmem buna. Jır bula o. Bu burungu tatar tabışmağa. Eğer de benim cevabım bilmegen bulsam, tağayın zarpılatı deyip aytken bulur idim. Ey Raul abi, zarplаты турында жырлар буламын инде. Zor bulsa jırlap bulanın turunda da.
Әлі бәләкәй болса жыларға ғына мүмкін. Ләкин жетіп әйткәндә, ең көп жырлар мәхәббәт турында. Алар һәр вакыт популяр. Мәсәлән, нигә яна йөрәгем татар халык җыры? Әйе. Эх, талла. Менә моңа тавышы булмаган кеше шулай җырларга ярата инде ул. Әйдә без Равил абый тыңлап торыйк. Румия Ниязова җырласын. Нигә яна йөрәгем? Менә монысы дөресрәк. Әйдәгез. Sanduğaşlar iyileşken su içirgen iyileşten Kaygılarım biter elesine kurep seylersen Kaygılarım biter elesine kurep seylersen Dalla iki bellegem Lige dala lige yata iken benim yüreğim Lige dala lige yata iken benim yüreğim Ağıydilge bas oldum hayran saylan qına Yanlarına barır idim kış bulup sayrap qına Yanlarına barır idim kış bulup sayrap qına Dolla iki bilege Nige dola nige yana iken benim yüreğim Ağıydır suğa dibrələ ortasında sal bulsa Suğa salsam qalqıpşır bizgə nasib yer bulsa Suğa salsam qalqıpşır bizgə nasib yer bulsa Dala igil bilегем Nigə dala nigə yana ikən benim yüreğim Nigə dala nigə yana ikən benim yüreğim Nigə dala nigə yana ikən benim yüreğim Музыка кеше хисләрен бик яхшы чагылдыра дип, моннан 100 ел элек татар философ һәм журналисты Хадиб Килдибакый үзенең музыка ва ислам китабында язган. Бу сүзләргә идеаль рәвештә бер татар халык җыры туры килә. Олы юлның тузаны. Башкаралар Алина Шәрифҗанова һәм Илнар Миранов.
Şul yollarına ezledim. Koyda iken yaşlegendi Şul yollarına ezledim. Uzan Bizning festival programmasına türlü yıllarda icat etilgan jırlar kiritilgan. Şulay uq türlü tübeklerde yaşavchi tatarlar jırlar da var. Bu festival şiklerini bilmey turgan tatar jırı beyremi. Hozir hurmatli tomoshachilar, sahnamizda Sibir tatarlari xalq jiri yangrayashaq. Ilshi Bog'a, boshqara Aydar Suleymanov. Otları çıktım inşanasız, çıkıp gitti şarasız. Kürür kızga surda tügül, şiberlik yaşamasız. Otları çıktım inşanasız, çıkıp gittim şarasız. Kürür kızga surda tügül, şiberlik yaşamasız. Oy killo killo killo, oy killo killo lo. Oy killo killo killo, oy killo killo lo. Oy killo killo killo, oy killo killo lo. Oy killo killo killo. Alma hürlü, alma şaşa götürlü. Başkalarına küzde savim, süne kürgenden birli. Alma
Дуслар, беләсезме, менә башка шәһәрләрдән килгән дусларым Казанның матурлыгын күреп гаҗәпкә калалар. Ey, син аларны әйтәсең әле. Менә мин быел җәй генә Урицкий исемендәге паркның ачылышына бардым. Барганда бик шикләнебрәк бардым инде, анда нинди парк эшләп була икән дип карадым да катып калдым. Әкият тә әкият, бу да әкият. Эх, мен әйтәм, элекке заман кешеләре кайтып Казанны карасалар, Татарстаныбызны да, Казаныбызны да танымаслар иде дип уйлап куйдым. Тик Рәүлә буй алар да бит балаларына, аныкларына матур, тыныч, яхшы тормыш теләп хыялланып яшәгәннәр. Ey, алар хыялланып кына яшәмәделәр. Алар иртәдән алып кичкә кадәр bütün көчләрен биреп эшләделәр. Ә буш вакытларында матур булсын бу тормыш, якты булсын көн сайын дип җырладылар. Әллә бу җырда күптән туганмы? Хәтта миңа караганда да элегрәк. Татар халык җыры Матур булсын. Кәринә Җиһаншина башкара.